I bok svima ljudi, ja sad vidim. Da. Dobro. Dobrodošli u moj novi video. Danas snimam my morning... Kako se to izgleda? Routine. My morning routine. My morning routine. Routine, da. Routine. Valjda, baš ne Kad je znam. škola. Znači sad nije škola. School. Dobro, znaš. School. Ne bi ovo snimala da je zapravo škola. Pošto počinjemo prvom smjenom. A ne bi stigla. Pa tako da... Ovo... Čekaj, mi počinjemo prvom smjenom, završili smo drugom smjenom prije. Prvom smjenom počimamo, Nela. A prije kad je bilo prvom smjenom smo počeli, onda smo i završili. Ok, i sada... I sada ću snimati svoj... To sam već rekla. A ovo je ljudi istinito. Ovako se budim skoro svaki dan, ne gledajući kud idem. I nebitno. I nemojte me osuđivati zbog toga šta nije još počela škola ili što nije jutro. Mislim, ono, baš me briga, je li počela škola samo da trkne. Dobro, pa krenimo na video. Ele. Always nice day. Zašto sam ja na polju? Koliko sati? Škola počima u 7:30. Sad je... O moj Bože, 7 je! Neću se opet zabiti u vrata. Isuse, šta da obučem? Ne! Ne! Ne, joj! Ne! Moj Bože! Stvarno boli. O moj Bože, ja sam bosa. Sedam i 20 je ozbiljno.
videa. Moj morning routine. Ovo se sve dogodilo slučajno. I ona stvarno spava u robi. Ako se pitate, ona stvarno spava u robi. Ovo nije Ja slučajno. spavam u robi, zato što se uvijek zaboravim preslući, ja sam umjeljiva, žao mi je. I to je bilo to dok videa. Zašto bi nam bilo žao šta ako si ti ljenjivac? Ne znam. Okay. Sub na moj kanal, bože, sub na moj kanal. Jedan like, 1% umanjenje bola Petrinje guze. I da znate, da, bosa. To mi se jednom stvarno desilo da sam ošla u pidžamu. Ja sam jednom izašla iz vrtića i škole bosa, onak šta, nešto mi je čudno pod nogama. Aha, nakeba sam se. I to je bilo to od ovog videa. Ne znam da se sviđa, ostavite like, sub, share, like, sub, share. I neki pozitivan, dobar komentar, naravno, ne bi htjela glupa si to. I bok. Dobro.